Počutovani prisutni, počutovani gosti, dobro večer za svite vas, najhrabrije ljudje v Kumanovo i v Republika Makedonija. Počutovani prisutni, počutovani prijatelji, imam dobra vest za svite vas. Dobra ta vest je neka građanska ta politička opcija koja na lokalnom nivo, ja narekovme, koga ako ne sega. Posle poslednjih lokalni izbori, ne samo što opstoji narkomanovska ta politička scena, tuku se objedinува со drugi slični takvi politički opcije iz Makedonija ili, kažemo nakratko, počutovani prijatelji, se formira GROM, građanska opcija za Makedonija. Samata inicijativa za njegovo formiranje, no i so ogromnata podrška koja ova inicijativa ja ima, GROM bukvalno go raspara makedonsko političko nebo. Počutovani prijatelji, ona što veše naša vizija v Kumanovo, da gi pobedime i da gi vrazumime vladajačkite partiji, deka država i opštinata postoji zaradi građanite, a ne obratno. Poslednjite lokalni izbori pokaža deka takvi ljudi koji razmisluvat kako nas ima i vo Kavadarci, i vo Resen, i vo Negotino, i vo Kisela voda, i vo Ohrid, i vo Bitola, i vo Strumica, i vo Kočani, i vo Tetovo, i vo mnogo drugih mesta iz Makedonija. No ona, što svite nas najmnogo ne izraduva i ne ohrabri, beše ona što se sluči vo opština Karpoš. Naši istomislenici vo Karpoš dokaža deka demokratijata dava možnost so demokratski sredstva da se povedat nečestnite, da se povedat zlonamernite, da se povedat svite onije koji ne se dostojni da rakovodat so našite gradovi i sela, so naših instituciji, so našite pari, so našata Makedonija. Počutovani prijatelji, pa imali podobra vest o ta neka građanska ta politički opciji od cela Makedonija se objedinува. Građanite od cela Makedonija se objedinува. Slobodoumnite Makedonci, Albanci, Srbi, Romi, Turci, Vlasi i svite drugi se objedinува. Politički se objedinува i stari i mladi, i maži i ženi, i profesori, i zemjodelci, rabotnici, lekari, stečajci i svite dobronamernici koji si ja saka državata, saka da i pomognat na državata, saka da si ja zaštita državata. Počutovani prijatelji, ajde na svite da i pokažem neka državata i politikata postoje za građanite. Ajde da pokažem neka građanite ne im se plašat na onije koji slučajno se našle na čelo na naših instituciji, sve im dale moć i odgovornost da ga organizira našето zajedničko živenje, a tije se svrtuva i so ta moć koja nije građanite sve im je dale udira po nas. Ni se zakanuva, ne kaznuva, ne brka, ne kodoša, grčevito braneći si svojite lični i grupni biznis interesi, celostno zapostavljajući interesite na množstvo to građani, ova naša opština i naša država po celina. Počutovani prijatelji, imam čest da go najavam i da go pokadam da se na binar. Čovjekot koji što vo poslednjite lokalni izbori ovdje u Kumanovo beše predvodnik na građanska ta politička opcija. Gospodin